sa riknang kintuy rikna nagmet laeng ngay di ayan hinagtagibita iti nabaybayag inta sinalwadan tapnong di mawaswas daytoy pinapili aldaw napwan gasat apan nagaitungpal tiar harapaak pariken sa patang adin tumaumag inagsining galut ibker kawar ngayon agragsaktan nga ruta intadan gayan aldawa kagasatan kukwa mong tipusok kararwat inrik na kungganat panangpalan ikardararatat yapuan na marswak ngayon natasalwadan tatak nunag na ngayon sapit ayan ayat aldaw masamwanan yawat ko to'y bagit kararwak inrik na tasiksikat tagaywan pusok tiikutam agramat tibiyag ko ayat agapupudmuan pag binuligan ta tirigat kinamay ngayon tanto kalakaman kaagmay may satan katin tuwag sinauray kaanyan agragsaktan nga ruta intadan gayan aldaw akagasatan kukwa mong ipusok kararwat inrit na't kungganat panumpalan ikarkararatat yapuan na marswak ngayon natasalwadan tatak munag na nayon sa ayan ayat aldaw masangwanan yawat ko to'y bagit kararwak inrit na't tasiksikat agaywan pusok tiikutam agraman to'y biyag ko ayat akapupudmuan pag binuligan ta tirigat kinamay ngay nanto kalakaman kagmay may satan ko din ko sinauray kaanuman kagmay may satan kat din ko sinauray kaanuman